abakhona emakhaya ngiyanimema ngimema ngokamoya noma ukude ngithumela SMS ngokamoya ube nami la ngibe ngikhona khona kusasa ekseni ngo5 o'clock ngibe ngena phakathi ezibeni kukhona abanye abazalwane engizobe ngibafaka kuphi esizibeni abanye mhlawumbe idlozi abanye isithunywa abanye ngibageza abanye ngibakhulekisa nje so mbolo okhona ekhaya ukuthi ukhona khona kusasa kusako ngibe ngikhulekisa mbolo okhona ekhaya hamba yami ngokamoya ngoba ngiyazi ukuthi ngokwazi kufinyelela ngibe ngikhuleka impela esizibeni banikela keep imali ama-coins banikela ukuthi ngabikho uzoshona bikho uzolimala bangene kahle emanzini ngibakhulekise phinde futhi baphume labo babhade agezeke emfuleni esizibeni esikhulu sinamandla mbolo khona ekhaya ngoba ungena emanzini mhlawumbe lesithunywa noma ugeza isithunywa sakho noma ugeza idlozi noma ugeza amabhadi kuwena empilweni yakho ngoba amanzi wansangena amanzi emzimbeni wakho kuba khona umehluko loba khona mbukelo khona ekhaya uma into mbukelo khona ekhaya uyiphiwe kwamampela anytime uyayenza noma kuphi futhi uyayenza futhi so uma uphiwe nje mbukelo khona ekhaya uphiwe njengami nje Mthandazi Dlamini ngesibindi kabi ngene emanzini angela umbukiso kodwa nginalento elakimi esho ukuthi manje singangena emanzini because mangena emanzini angabe ngisaba senyameni bese ngiba kwezinye indawo ungasho ukuthi ngizinkwenye ngizolunywa inyoka ini no kuyacheliswa leyo nto leyo mbukelo khona ekhaya iyacheliswa ngoba mina mangena angabe ngisafana nawe mbukelo khona ekhaya so ke ngithini kwela bakhona emakhaya ngithanda kakhulu ukubanibusisa anikhanyisele yise kuDisemba ngathi ngithola umsebenzi yise kuDisemba ngathi bongaba nemali yise kuDisemba ngathi bekungakhanyi ukuthenga imoto wakhe umuzi uqede Disemba akapheli ngoba ngibona khona ekhaya Disemba kuyona inyanga efana nezinye inyanga ngoba abantu babona ukuthi kunemaholiday amaningi kanti nawubuka ngalamanye amehlo kuyafana mbukelo khona ekhaya imali ayiboli imali ufuna ibeke ifuthi ifikile wena mbukelo khona ekhaya into yakho ingashintsha nge25 December ingashintsha nge1 December ingashintsha nge26 December mbukelo khona ekhaya themba ungalahla uNkulunkulu nawo ungafinyaza uphelile sokuba next day no bona sukela manje ngoGrisu ukubusise akhanyisela selokusawu ngiyakumema ngokamoya ngithumela iSMS uhambe nginamanye emfuleni kuseni lokya ngo5 o'clock inkosi ibusise.